المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. First, we would like to begin by saying special thanks to Allah Subhanahu wa Taala for giving us mercy and blessings for this day. May our salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peace be upon him and his family as well as companions who have guided us from the darkness to the lightness in this world. Can everyone pay attention, please? Be quiet, thank you. Lastly, we would like to thank our committee who have been working very hard to organize this special event. Further, we would like to say a special thank you to Tunku Suhelmi Hussain, who will be giving us a lecture this afternoon. Please keep in mind to be respectful to everyone, especially to our presenters, as they have been working extremely hard and diligently to showcase their knowledge in Islam. Let us give our support and give compliments to them. May they be good role models for our next Muslim generation, inshallah. So we would like to welcome our first presenter in opening ceremony by Tunku Mustaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi jama'ana hadza jama'an marhuma wa la farqa min ba'dihi tafarruqan mansuma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat Allah hormati pada Ustaz ataupun Tunku Zulhelmi, yang sangat Allah hormati kepada wali murid, santriwan maupun santriwati, yang sangat Allah hormati kepada Bapak Ibu, Bumi dan Ayah, yang sangat Allah hormati kepada pemuda dan pemudi yang sampai taat dalam menjalankan perintah Allah. Sekiranya ada kata-kata yang patut ulun sampaikan kecuali rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah, dan juga kesehatan dan kesempatan kepada saya bersama Ustaz untuk bisa berkumpul kembali dalam acara yang lainnya, yaitu acara silaturahmi, untuk sama-sama kita merumpok kembali yang katrip, kadang-kadang hanya merumpok, insyaallah. Dia mau klipnya. Dan selawat dan salim sama-sama kita limpahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabatnya dan kepada keluarga kalian dan kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin selaku penyambung lidah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarul membantu yang belum muliakan, ulun tuan selaku penitia mengucapkan terima kasih kepada jajaran penitia yang telah bersusah payah untuk kepugat acaranya dan semua yang terlibat dalam mengadakan acara yang berbahagianya. Marilah kita ikuti acara-acara yang akan kita sampaikan. Dengan penuh khidmat supaya bermanfaat untuk kita amalkan untuk uro-uro yang akan datang. Kita jadikan suri teladan Rasulullah SAW sebagai landasan udik yang bermasyarakat dan bermartabat. Makanan jadi makan nyaman. Kamu lalaki maaf, ada kekurangan kesediaan kamu, ada kekurangan nyaman dalam mengikuti acaranya. Kamu laki maaf yang setinggi-tinggi.